nongeye kugusuhuza we ukomeje gutega amatwi ndetse ugakurikirana n'ibiganiro byacu bigenda bica kuri YouTube channel yacu Rwanda Lifestyle Updates. Inkuru nyinshi za showbiz, amakuru menshi agezweho, lyrics n'ibindi bitandukanye bikomeza kukugeraho wakomeje kwikorera subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube. By'umwihariko kuri uyu munsi ku itariki 5 z'ukwa kane 2020 nongeye kukugezaho indi nkuru tugezeho muri aka kanya, inkuru ibabaje, inkuru idashimishije. Nta wundi ni DJ Mira, akaba yitabye Imana. By'umwihariko ndagusaba gukora subscribe wowe utarayikora, tugakomezanya nkugezaho byinshi kuri uyu mu DJ wari umaze kubaka izina mu Rwanda ndetse akaba asize n'amateka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nta wundi ni DJ Mira. DJ Mira akaba yarashakanye n'uwo bakoranye ubukwe muri umwaka ushize wa 2019 muri Kamena, aho bakoze ubukwe ndetse nyuma y'amezi 2 bakaza kwibaruka umwana mu Kwakira 2019. Kuri iki cyumweru tariki 5 z'ukwa kane nibwo uyu Karurangwa Virgile wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye nka Stamina yakoranye na Social Mula n'izo yakoranye na Peace n'izindi nyinshi zitandukanye, aribwo yitabye Imana azize indwara ya stroke mu bitaro by'Umwami Faisal. By'umwihariko dukomeza kwihanganisha abafana biwe, umuryango we ndetse n'umugore we n'umwana we bose aho abasize, tumwifuriza iruhuko ridashira, rest in peace. Uyu DJ Mira yari amaze kubaka izina mu mwuga w'ubu DJ ndetse akaba yaramaze no kuba umuhanzi, aho yakoranaga indirimbo n'abahanzi benshi batandukanye, aho yari amaze gukorana indirimbo n'uwo bise Peace Jolis ndetse akaba yaranakoranye indirimbo na Social Mula. By'umwihariko iyi ndwara stroke uyu muhanzi cyane ndetse akaba n'umu DJ nta wundi ni DJ Mira azize. Iyi ndwara ikaba ifata ubwonko, yo nta yindi ni stroke, aho ituma amaraso adatembera neza mu bwonko, bityo oxygen ikaba itagera mu bwonko, yo nta yindi ni stroke. By'umwihariko uyu muhanzi akaba asize amateka, icyo twamwifuriza ni iruhuko ridashira ndetse dukomeza kwihanganisha abo mu muryango be ndetse n'abafana be muri rusange. By'umwihariko uruganda rwa showbiz mu Rwanda rukaba rubuze umuntu ukomeye cyane, umuntu wari ufatiye runini showbiz nyarwanda, dore ko yari umuhanzi ndetse n'umwe mu ba DJ bamaze kubaka izina hano mu Rwanda. Dukomeza ndetse no kwihanganisha n'abakomeje gukurikirana Rwanda Lifestyle Updates, tunashishikariza abo gukora subscribe, abatarayikora bakomeze kwikurikirana inkuru nyinshi zitandukanye za showbiz, politics, indirimbo zigezweho, lyrics, byose tubikugezaho 5 kuri 5. By'umwihariko dukomeza kugukangurira kuguma mu rugo muri iki gihe cya shutdown week, 2 weeks bashizeho,